Whalawhala atu hani hata tolo tau wala tala tutupu ke la tai moe a whiawhinei. Whakamua ko atalahawa i he palemia ha New Zealandi ko e ono ki ai e whakatawhano New Zealandi ke puto ia e a niwe moe atuku ki ailani ke he tau whakaholoanga ke hawhangi e tau motu ke o whenonga e vēwa ki ai e tau tangata mai he motu ko New Zealandi. Kua whakailoa ai he palemia ko Ardern e tau manatu nei haana ke he taha whakaholoanga he leo taongo mo e TV ha New Zealand ni whahinga ko e AM show he Channel 3 ke he pungi e maam hea honei. Pehea ia koe amana ki e haana kapeneta ke whakatutala mo e whakamaopopo e tau whakaholoanga ke he tau motu kua lata ke puto ia ki loto he taha whakaholoanga ni whahinga ai ko e Trans-Tasman Travel Bubble. Koe mata hala hongfru maua he tuloto pōi ni pō ne tō hifo ai mai e weweheanga ua ke he weweheanga taha e tau hātakianga ke ngā ngāo COVID hongfru mahewa ke he motu nā ko New Zealand. Talahawa e palemia ko Ardern ko e lahi fōki ana anoanga he whakatuwhano New Zealand ke he tau motu ko niwe mo e atuku ki ailani. Ha koe mena naka e whaitangata he tau motu nei ne ko moa he ngā ngāo COVID hongfru mahewa. Lawhia tu fōki ki ai, koe tau motu leweki mo e langamotai ki ai a New Zealand ne whahingoa ai koe tau motu he Realm of New Zealand. Kumi ato BCN News ke he ofisa whananga vēwa he motu mo e tali mai he hukui takitaki he mga honei ko Maka Ioane Laufoli. Pehea ia, koe whiawhia lahi ke he tau manatu ia he palemia ha New Zealand ke puto ia niwe ke tau whakahaloanga nei, kai tūmau ni ke muitua ke he tau hātakianga he whakatuwhono niwe, ke he tau puipuianga ke he tau tangata whananga vēwa ke tau mga honei. Koe mana ia mua atu ke puipui e motu mai he ngangao COVID hongfulu mahiwa. Ko e whāna whakamua he whāna ke pule ke hongfulu mawhitu aki ko amanaki ai ke whakahoko he aho lotu he whahitapu nei. Ka e koe oanga ia e tau whāno he tau mtakau he tau e ke pule ke moua e tau hingoa halau tolu ke tuku ke vili ki ai. Ilo ai e BCN News ko e longa e tau whāno he tau matakau nei he whahitapu ka male si pia whoki e tau whāno ke heo kio ki whahitapu. Whānu whoki ne whāno ngaia ke māma he aho nei. Koe vihu he whekau ha koe tau hingoa kua manako ke tuku, ke vili ke he kotowhaanga koe palemia si pia whoki e tau hingoa ke he kotowhaanga koe whakatunu whāno. Kua whai mga aho whoki he kumi tāla atu ke lau tolu, kai nā kai la whai tali mai. Koe mana ia kua manaki ni ke iloa mo longona e tau hingoa ke he aho lotu ke he whāno ke pule whakamua. Kua manaki ai BCN mo e leo taongo niwe ke whakapuloa atu e tau whakaholoanga nei ke longona ai e motu he māma he aho lotu. Koe aho nei ne whakamanatu ai he tau motu e lalulangi, koe aho he tau walatahi. Kua whakakise whoki e tau manatu he ikipule whakamua ke he whahi he tau koloatu whungasea ko e lilifu ko Dalton Tangilangi e ke mailonga e mahuinga he aho nei. Whakakise ai he lilifu ko Tangilangi hana tau manatu ke he Twitter. Mo i pehea ia ko e tau whakaweanga ngahua whakamoli he tau takitaki he tau motu ke leweki mo i puipui e tau walatahi he lalulangi. Paleko atu ia ke he tau takitaki he tau motu kehe ke muitua ke he tau maweheanga tunga he whakatuwhano niwe ke whawhasi e tau walatahi ke eke mo tau walatahi puipui leweki whakamata whakatuwhano. Ko e mahina ha pelila he tau nei ne whakamoli ai he kapeneta e tau tauseanga nei ke toka ke he whangu fulu pasene he tau walatahi ke puipui leweki ne whahingoa ai ko e niwe moana mahu mo e nukutulu ea beverage ko e tau walatahi ko leweki mo e puipui ai he whakatuwhano. Ko e tau ua whihongfulu mawhitu ne whakailoa ai he lilifu ko Dalton Tangilangi ke he taha whanoanga he lalulangi ke motu ko Malta e tau amana kianga ha niwe ke tause e tau maweheanga puipui nei. Kua amana ki ai e kawe uta mo e whakawhanu whikau ni whakaingoa ai koe manatua ke whakangahua ai he matahiku he mahina nei. Pihia he talahau mai he takitaki he matakau Telecom Niue ko Brett Collier. Pehea Brett Collier koe whakatali atu ki he tau whakakatoatoanga he tau sivi kua tause ai ke he whalo tau motu ka whakause ai he ahongo fulu he mahina nei. Tō iloa mōli e aho ke hawhangi mōli e manatua ke whakangahua. Pesi ni kua awhia laulolangi ke he tau puipuianga ha koe ngā ngāo COVID hongofulu mahiwa kai maunga ia ni e tau whakaholoanga ngahua he Telecom Niue mo e tau mangaho kua whawhasi ki ai. Kai pehea Brett Collier, nā kai la whai tāla fōu ke lata mo e tau tutongi, kua manaki e tau tangata ki tutongi ke whakaonga e cable manatua nei. Pehea ia koe whakatūtālanga ia ni ke he tau tupe tutongi.
Hahai ai foki whalua tau whakaholoanga fō, kua manaki ke whangahua ki ai, tunga e tukutuku hifo e tau tutongi ke lata ai mo i streaming, sipihia foki mo i tau social media packages. Ka manako kai ke kumi tohi ole atu ki he tau pūnga hua toka noa he whakatuwhono, mautali ke whakamole 50 e tala, ka tuku atu ai hao a tohi ole. Kua whakamoli mai he ulu whakatonu he ofisa he matakaupulinga hua e tau hiki anga fō ke lata mo lautolu kua manako ke kumi tohi ole ki he tau pūnga hua toka noa he whakatuwhono. Koe mga aho nei, ka tohi ole atu a koe ke he taha pūnga hua he whakatuwhono, kua lata i a koe ke whakapiki ki ai taha e hokotaki mai he whaahinga hua leo leo, mo e taha e hokotaki mai he taha e ke kafo he whaahi malolo sino. Koe tau hokotaki nei, tutongi ai ua frumalima e tau tāla he taha e hokotaki, suka mena ia kua tutongi ai 50 ke katoatoa ai hao tohi ole ke he tau pūnga hua he whakatuwhono. Koe whalua tau pūnga hua tā, pōkua ni kua whakapuloa he whahi tau pukamole, koe tau pūnga hua he tau takitaki lahi ki he tau pataanga whahinga hua mai tau tangata, pataanga he tau whahinga hua ki he tau kolontu whungasia, sipia foki e pataanga he tau whahinga hua infrastructure. Ko lau tolu nei ko Gayleen Tasmania, Dr. Josie Tamate, mo Andre Siohane, ka mata osi tonga hua halau tolu ke he tau katoa whanga nei he tau uawhi hong fulma wha. Sipihia ha tau tolu a tau walatala te tupu ke lata e mui a whiawhi nei, kia mawhala e pō, kanu wha.